This is my advice, bazalwane, as I'm reading here, ST, engiyibonile ekukholweni ngale yonke lento le. Eyokuthi ngiyafisa kube ngathi usilalela umuntu osenomzali ophilayo. Because imfundiso yethu thina izwi lisifundisa ukuthi mondle umzali wakho. Lize lithi uma ungamondla umubi udlula umuntu ongakholwa. Ungamlindi ezefe. Because imfundiso yethu ayivumi lento oqhamuka sowenza izinto ade ungamazi umuntu ephila. Awufunda uverse 10 lapho uzomangala. Because inqwaba ifike yenza amadila amaningi, yenza imicimbi eminingi, umuntu ngobe kaseka. Uverse 10 konke isandla sakho esifumanayo ukukwenza. Lithi konke isandla sakho esifumana ukukwenza. Sho ngabe ukwazi ukuwasha, ngikwazi ukumthengela isinko, ngikwazi ukuthenga impuphu. Isandla sakho esifumana ukukwenza, lithi kwenze. Verse number 10 uthi konke isandla sakhe esifumana ukukwenza. Lithi kwenze. Mase qhubeka lithi ngamandla akhonke. Sho ngamagama ungakwenzi ucomplain. Ungakwenza ubalisa. Lithi ngamandla akhonke. Mase libala izinto ngezantsi. Lithi ngoba akukho umsebenzi. Akukho nakwazi, akukho nakuhlakanipha endaweni yabafileyo. Shuthi once wamenzela sefile, uyabukisa kubantu yena akazi. So it's very bad ukuthi abantu bethu banemfundiso yongabanaka abazali. Umuntu uyasebenza uphila impilo yakhe akondli akenzi lutho kodwa uyawa uthi mina ngazisa amadlozi ngazisa abaphansi mase umuntu sefile seza nengubo enkulu sehlaba imbuzi ezingaka senza yonke into kodwa ngisho nje isinko ephila akaze sithole kanti izwi lo umshumali 9 verse 10 uthi yonke into isandla sakhe sifuna ukuyenza yenze mase lifaka into ethi ngamandla akho lithi ngoba akukho umsebenzi akukho kwazi akukho kuhlakanipha endaweni yabafileyo mase lithi nawe lapho uyakhona ekugcineni liveza ukuthi nawe ufuna ukwenzela into angakulindi uzufe. So leso scripture siveza into ethi uma unomzali uephila unethuba lokumenzela yonke into futhi ithuba ongeke uhlezi unalo. Yingakho iBhayibheli lithi konke isandla sakhe sifumana ukwenza. Sho ngamagama angingalinzi mhlanga asebenza kahle ngomenzela ukuthi mhlambe uyothi ngisebenze bengasekho. Yingakho lithi ungalindi yonke isandla sakhe sifumana ukuyenza. Shuthi noma ngathi uyinto encane ingakho nje athi umwashela. Kunabantu abanezalukazi emakhaya esithi ihlazo salukazi sosiyaneka siyawasha kodwa uzalile unabazulu ugcole igceke but abamnakile akefe siyazenzela wafa nje sebeyamazisa nandani sebenzela ukubukwa abantu ngokwaleli verse.